Yang ketiga, gadah pahala ibadah getanyo wakis watul kalbi kereh hati. Tiban tungku kereh hati. Wate saah takalon urung mupa bah jalan. Hana merasa sayang tu kurangnya. Takalon bagaimana? Hana merasa ayah tu. Maka Allah gebi kepada getanyo dua buah nasihat. Yang pertama nasihat dalam. Nasihat dalam. Lagi kematian. Melinggai lako tu. Wate tajak bak urung melinggai urung kampung. Wate truk tanyo bak kuburan tungku tajak kenang. Hana jetle ke bahana renungan bagi kita. Ada medeh. Ya Allah. Uronyo jih ya Allah kaijak. Uronyo jih ya Allah kadilop lang kubunya. Kadangkala long si atu ya Allah kalau ya Allah. Uronyo gonyan kagesumano. Kadangkala singah long gesumano. Ya Allah. Gonyan uronyo kagurun abe. Ya Allah. Gonyan tinggal tidur ya Allah. Yang broken ge motoras. Yang broken ge motor fortune. Yang broken perumah cukup cantik geme basudu ya. Tapi perumahnya tinggal di rumah. Ya Allah. Nyan mutamah mak yang mutuah. God akai diligitanyo. Mutamah tak ibadah kepada Allah. Yang kedua. Allah gubi kepada getanyo. Nasihat luar. Nasihat luar. Iaitu lagi gubi gempa oleh Allah Ta'ala. Orangnya gempa 2000 padu orang gempa. Nak tengok tu. Halo. Orangnya gempa 2000 padu. 2016. Sagonyo padu gempa orangnya. Tahun 2000 padu. Tahun 2000 perut. 2000 perut mak gempa bila Allah Ta'ala menggogok dunia. Nan sabah watai takalon ilung pernah lungduk mak icung balai lungduk. Watai sahanya menggogok dia. Anak beri dalam hoplung payah plung menu. Di Bandar Aceh tu pun tina kalan. Orang-orang Tuhan tu pun geduk you goplung dalam masjid. Buat tetok dalam masjid ruam gempa. Icina tu pun piplung orang dalam masjid gumratif. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu dah cina la ilaha hana payah ikut cina paling ya. Tapi nyo apabila lagi tanyo kata tupu bahawa gempa taplung katubit bagah. Katubit tunggu taplung yang berarti getanyo kata hindar daripada balanyan mati getanyo gebi pahala syahid. Pahala syahid. Mati getanyo jak ulaut jak minta nafkah ke perumoh. Bila getanyo karam ngelaut gebi pahala syahid Allah. Yang kedua, mati getanyo bak taik listrik abang-abang long yang kerja bak PLN. Getebit dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Long gidang tapak ponyo. Long yak minta nafkah ke anak lun dan ke isteri lun. Kontak tanyo ide. Nyan mati tanyo kagebi pahala syahid. Dalam pahala syahid tanyo rindang bak tak mengandung. Nyo watai tak mengandungnya. Bila getanyo melinggai, nyo Allah akan gebi kepada getanyo pahala syahid. Langsung Allah tinggal go pertamang getanyo sapat ngau urang-urang syahid. Alhamdulillah kamlake getanyo bandung bergerida oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, gadah pahala ibadah getanyo tungku panjang angan panjang angan-angan. Tiban panjang angan-angan, uronyo tungku kerja Nah yang kai tubit oronyo tungku takalan du ane agam tungku bak balai. Cok HP sabah Melaka. Fajeru ya Allah. Fajeru ya Allah. Itu liana darah. Abang jih kon fajeru Melaka ya Allah. Long nabi linto ya Allah. Kerja hantem panjang angan-angan. Hai. Yang guyu oleh Allah. Getanyo adalah cita-cita boleh panjang angan-angan hana hanggubi. Oh, tanyo cinta-cita jik kamu balik jak bu. Tanyo cita-cita jik ke doktor jak ikula. Tanyo cita-cita jik ke ibu bides jak ikula bagian bides. Tanyo cita-cita jik ke gubernur jak ikula bu panjang.
Tanya cita-cita bujuk ke perangkat kampung. Jak ikulah tamat SMA kaji. Pokoknya cita-cita angan-angan hanggu-hanggubi. Pernah bak saboh uro tengku. Nah saboh cerita. Katruk ceritanya penuh. Halo, katruk ceritanya penuh. Golong, belum perah. Bak watenyan. Nah citra urung tengku. Bud goknyan cuma ibadah mentah. Bak watenyan di urunyan go bedah gejak yak semayang kenan bak masjid. Go bedah kenan jawab masjid dia semayang Allahu akbar semayang. Dia semayang gejok ba musabah go meratib la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Go bedah gejak perumah ke. Gedang bak abah pintu gekun assalamualaikum sayang. Ustaz tu kala putrana de abah breh lantem hanale bah. Nyo breh lantem hanale ka bedah juga amita hai abang. Drone pemimpin ban amita bang iwo artinya anti ikulah hana pui paju. Gekol le rumah ke balako ke haidi. Ara sekilong hilangin di derut. Ara sekilong dia hilangin hai abang. 2020 pun kaya abang hai pandai rezeki re hilangin. Nyokan tak kira takut hai ke dengar urinang pepet go bedah tu lako ke dia gua rumah truk tu ke dia rumah di tengah jalan ke kun abang ni jak hai abang hai nak minta bro adik rezeki long ilangit ide rot kaku untuk malam le suami go melumpau bak wate sah ka go melumpau ke kun tikrai abid ilikut rumah gata abid na dua boh tung. Saboh tung perak, saboh tung mu. Terkepak si abid. Bak watai terkepak hidung si abidnya. Bak watai ka hidungnya hidung si al ilah ijabi saboh belah. Isi mikir si abid. Punya lumpur daripada Allah. Ataupun lumpur daripada iblis. Tinggal le sabit panemu ilikut inan. Ia pegah ilikut iu bakayanya na saboh peng perak da saboh peng menghamgin. Uro kedua siabitnya di ihlam tu di melumpolok. Bak wate kamu dua dikun abid. Ilikut rumah gata abid. Nasibak bakaya. Iu bakayanya na uku, iu ukunya na dua boh tung, saboh tung perak dan saboh tung mu. Bedah ya aku abid. Ibu dah sabit terkepak. Bak watai kata kepak. Rupanya nyokan pasti lumpur daripada iblis. Lunyan belum polom lagi thot. Abid budak iup rumah ilikut rumah kata abid na dua boh tung. Na sibak bakaya iup bakayanya na dua boh tung saboh tung perak saboh tung mu. Terkepak si abid rupanya betulnya leh malam betul teruk lumpur. Duduk ipegoh ibedah ijak ya pegoh ke rumah. Saya duduk kan kejukai baki saya putra ile don ko gapu aduh pekaru ko sapi di kabaan mitar rezeki pekaru ko kadingoi le ko pekah hai ilikut rumah tanyo kena pakai di pak nyo putra ilikut rumah tanyo kan nampak kaya bak taplum-plum tanyo jamun tapi cewek dua dikenakan. Nak dengar. Putra. Nya dengar cerita je. Nya ni iup bak kayanya na dua bodong. Saboh tong perak, saboh tong mu. Ban ku dengar lego ke lelako ke saboh tong perak, saboh tong mu, tu blut perumah. Bam tegurut go. Ti aku abah nya nurina kena kalan. Wate ka pegah mu kata blut go. Maka lako-lako lom pegah ba urung ronyo perumah ro ni mesti wote gua kan urina tanyo mu pepet. Masa perumah tanyo mu pepet mama tanyo pakon ka budan. Ija ka tutong. Ka tutong ija hanya ka tutong ka tajah tak blo la enyo lako yang god. Hom ni hai ko menan mano ju. Ci mano ju. Balih mano le perumah ke jah hot aja. Bat toko mu meng. Nyantro bat toko mu teim ke. Pilih jum dua macam. Yang pep-pep ni. Yang ubat uragam. Apabila tanya uragam nyo perumah tanya mu perumah, nanti orang cerak.
Nyo tanyo lako-lako lu pegah. Nyo perumoh tanyo mu Quran. Nyan mutu perumoh dro mu Quran di rumah. Nyan beh ni dah. Nyo ubat lombi kadu adun lon royo. Nyan tu bi jurum gede kude ja di. Mutu perumoh dro nu pep-pem. Sabu hanalu bibi lako tinggi-tinggi, bibi lako bangai, sabu hanalu royo. Nyan tanyo lako nyo kan buka pintu. Nyan tamang dalam kena dengan pep-pep dengan tu biju. Jak je kedai honjak kedai bak kedai kopi. Teruk bak kedai kopi ni SMS apa? Assalamualaikum saya. Tapajuh mi. Itu le promo bala. Home nu. Nyanu watai kaikun home nyan nan tu tanyo lako. Pegak ju 5 buah bungkus. Jak baru makak mi hai pegak mi 5 buah bungkus. Cok mi nyan puan kedai rumah. Teruk kedai rumah. Nyan ben nak tanya. Nu peduk ju bak meja makan. Ha, nu peduk bak meja makan. Ka, idra nu tamang di kedai dalam rumah. Dalam kamar ke ni. Nu golom ni semayang, nu tui semayang. Nu bedah ju ni duduk Quran ni semayang se ainan. Duduk. Nyan kan i perumoh dia. Ijak tu yang pun pertama yang kena. Omah. Mi go belau. Watanya ni pajuh dari perumoh ijek mi betul. Mangan mi. Habis 5 buah bungkus baju. Lehnya ni camang tu dalam. Teruk dia dalam itu sampai dia. Pak ni belah mi yang. Ba idolah. Idolah tu. Idolah je. Mangat. Ya lah kau. Nyo kai kun mangat kali katanya. Nyan ubat resep apabila promoh katanya. Mo korong. Mo Quran. Apalagi promoh katanya lagi radio bro. Ngupai-pai dekat ayam tadi ngopai radau penyukai. Apalagi tengah taih tengok kuinan. Pajanu belum. Bau jong dia mangan pi dapat duit apa-apa. Ha, kembali kepada dasar. Kaku dikala bak watenya leurinang yang haimak yang mutuah. Tu beliau ke? Bang, ti aku bang. Kaku getebit dia lako. Gecok cangkoi le promo. Bak wate ka gecok cangkoi le promo tunggu tubik ke luar. Bak wate truk tubik luar. Duda gekul le lako. Dik. Ada sekilo ilangnya. Dah, hai lako bu. Lako bu. Kakak ajak juga ke kuat wong. Go bedah lako tunggu ke awak ke dia rumah ke dia long ke coy jalim bu ke. Bupat-pat dok promoh tidur gina. Alah, hai lako bu. Onohan mantang kau pegah rezeki dia hilangnya. Gedengar le urang samping. Getupit urang samping kejak kena hai pu baru tat. Go pegah ila kolong mono. Ilikut rumah long nasi bak kaya. Ilikut bak kayanya iup jih namu 2 botong. Sabah tong perak, sabah tong mu. Hai. Ko bangai go ka. Ono han ka patih iup bak kayanya natong ina 2 boh mu, sabah tong perak 2. Kaya awo gede. Padahal gini ku pedog le urindang ya. Kagak ayo go. Kakak gua lah perumah kanya kedih karena urang god urang taleh. Gua lah perumah tungkunya ke rumah. Duda gua kanahnya tungku. Kedih bak lako ke. Bang Mae. Dia bedai le bang. Nyokok god berita bang. Putar berita. Hai. Bak rumah tungku pulan bunuh. Gua pegah. Bunuh pet-pet bak jalan gua duang kanah bunuh. Ikanah kagak gua buyu oi mana. Kagak gugio na 2 gina. Putra go pegah. Hai, go pegah ilikut rumah go nyan namu go pegah. Na bak kaya tiba namu sabah tong perak, sabah tong mu. Umah tak boleh taku. Rupanya di lako kejan ngam perumah katiap bersatu 2 ke. Ka gejak dok perumah tungku ngalako tungku. Gecok itangen kecung truk bedeh kena bak rumah go nyan. Wate truk go nyan gekun. Cok cangkoi sabah geku. Pam geku. Bak watai ka gekuh tungku ping tu gekul le promo nyan kakalan gekun bak promo trung gecrung promo tungku trah gecok promo gecok cop watai kanya abang ka betul bang 2 boh peluk duduk gekun bak promo ha be ile tarik nyo betul nyo peng perak ngan pemu ikah putak belum bang semenjak tamu kawin 2 tu bang berakan bang nak tengok ni. Dikala long hawa long pizza bang. Pisang bok ni rubo.
Kok Hawa long fitnah abang selama long kahwin dengan Rauda abang. Adik Hawa fitnah. Hai, pisang bong ipak karboh ju. Yang fitnah ti. Abang, long berokan selama long kahwin dengan Rauda abang. Hawa long lipang sikret yang mirah lagi kana je. Hai, dan saya cek ni kacau ju. Nyonyo betul nyopeng perak kabere. Ikah kublotah paling mahal. Duda ke kele perumah balako ke bang. Iron putra. Oh bang. Long nyo betul nyo peng perak ngonmu. Honda kena bah inda tunek tawayah tawai pai. Nyo Honda jonje kukubah. Kunuk blow motor Pajero tabo. Okey. Tengok. Gukuh le perumah. Rap gukuh. Bang gecok tengku. Betul. Dua boh tung saboh tung meh dan saboh tung perak. Buka ke kele leko. Gecok cangkoi leko gedak tengku. Tuang bang gedak di dalam kala ngelimpun. Mengegrop di rumah. Kala. Betul leko. Kala sawfa ta'lamun. Kan kala sawfa ta'lamun. Hai abang bangai. Kala. Duduk mu pepek perumah di gugui leko yang kakak-kakak. Iminah bunuh dia kai cupu bahawa kala ngelimpun hayatku tanyo kah tibata tanom basot be bukui leko kibanti me gede barumoh di pulayat apa gede kako gecok muh nyan tungku ge perumoh ngai tangan ni likut gedung na mak pakai leko gue ngai tangan tungku kolor-kolor di tego hana gede nyampai cah ge tro kenan si abid dengan ibadah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah no me keno gecok le lako kedungku gelembung ruap gelembung ati rumah tum tum promoh tengah magun bantu tum di promoh apa geplung balako bang abang hana kudupu tu hai ku hana kudupu puan nak kata pun cok rezeki yang kahai langit. Hai bunuh ko pegah di lako bawa rezeki ko nyan red ilah. Red ilangit. Maka wate sunya gekun beli perumah ko. Abang, anak ko tupu tu gekun di lako. Puan nak kata putu cok rezeki yang kahai langit empat. Gedebu. Bak wate kanyan tungku pam ke depan red kedeh bapa perata. Getetot le perumah wate saah getetot le perumah tungku merempah banding buka gekon balako bang betul yang empat bang dua boh tung saboh tung perak saboh tung meh abang ya masya Allah ya masya Allah sini kalian nyan ke nyan na payah mita hana payah rezeki kita nyo beda-beda hai mak rezeki na yang truk kedroi na rezeki yang ada payah mita tapi payah mita si nyok kakak kau usaha takkan wap gemelum po retak tanyo hantruk model gaya nyokan model tungku atuh balai jaga mano kalau seandainya aku tinggal ada motor fortune wait kampung ku poe dara baru bupunuh motor fortune nyana buah mita rezeki hantruk hai Nabi Muhammad pernah gekun bak badui sampai pegah bak badui. Nyo rezekinyo kagak tanggung oleh Allah. Rezekinyo kagak tanggung oleh Allah. Oronyo kana mat ini. Wate tajak bak pesta. Urang kalepah malam. Gede yang ike hanali ku minta rezeki. Pakon. Rezeki kagak tanggung oleh Allah. Badui pernah getanyang oleh Rasulullah. Hai badui. Ipu plung ngan guda. Rob iplung ngan guda. Wate truk kenan. Guda. Hana diikat. Gekel oleh Rasulullah. Hai badui. Ikat guda ini. Ikat kuda. Maknanya apa? Kerja dulu baru kita berdoa. Hai mak, na perle doa ni bagah diterima oleh Allah Taala. Na perle tanyo agak-agak moronyo tunggu-tunggu tamu doa ni bagah diterima. Cara mendoa menurut sini kalian. Yang pertama kita nyo wate tamu doa tak puja Allah telefon. Kiban puja tunggu. Puja dengan kita nyo astaghfirullahaladzim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Leh takunyan tak baca selawat lega. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lehnya baru bertanya tamu doa. Watai tamu doa. Yang pertama pun guna puja telefon. Dah puja watai tamu doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang pertama puja telefon Alhamdulillah. Yang kedua selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang lu takun selawat aima baru tam laki. Putar yang laki. Ya Allah. Nabi ya Allah la kolong ya Allah yang berakai begat akai diterima oleh Allah. Tanya ane udara ya Allah. Nabi ya Allah bang mae yang nak tinggal di dalam kubunya begat akai gebi oleh Allah. Nyamban cara berdoa. Dikala watai kali tamu doanya takun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tetut wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tok kata walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nyamban cara berdoa. Nyan doa ni bagah diterima oleh Allah. Nah doa yang kedua. Watai tabut jaro nyo bumanyang lewat tulis. Nyo bagah keterima doa oleh Allah Ta'ala. Pakon karenanya perle tetat. Yang kedua nyo hana tak perle. Nyo tak hana perle. Nyo jaro nyo hana perle. Yang kedua doa yang hana keterima oleh Allah doa mengongong. Kita baca doa mana? Alhamdulillah. Duduk. Nah sabuh kejadian bawa tenyan tunggu. Kejadian di daerah kampung. Jadi sama dia. Peluh dro orang kampung ya sama dia. Truk tu kedeh tunggu bak rumah orang yang meninggal. Watai truk penan bak rumah orang yang meninggal. Rupanya napa kecil. Truk tu pagi kecil kena ke truk tu haput ke truk. Watai ke kalan ka silahkan. Watai truk kena dalam tungku ke kalan ni pagi kecil tungku imum katan. Muka ka tungku pagi kecil kapan lo. Nyo kakek doa. Borokan watai ku pegat ku bidan misi. Bila long singa hana gejak tungku imum long yang berdoa. Siap ke di kampung. Tak kemah. Kaku dikala bawa tenyan tungku bakalan kita nyang bak tua pemuda. Hai. Pak geci tungku imum ha. Oma tungku imum hana long pegah. Pakan hana ka pegah. Long bengeh tungku imum. Pakan bengeh oronyan wate bak kulah tegolom kutui semayang kutulok jarolo la geti. Ku pucum geti bak tungku imum. Rupanya tungku imum bengeh kedatat kau berak bengeh ketampa dro ku. Melayu ronyo sampai terkena aku pegah-pegah habar tungku imum. Hai pu ka pucum geti man bak tungku imum. Ho muka ku pucum. Tapi dikala bak watenyan rupanya geti ke kau berak be. Dia ku pucum bak tungku imum pucum kro dodok bintang. Hai, tingah bek lemenan nak dengar. Walau kah bengeh kepa kecil, kah pegah bak kecil, kah ijak kena kemah tengau. Go. Kaku dikala pak kecil bawa tenyan ke kalan tu, nah siro tungku. Nah siro tungku bak binihnya hana ke pegah habah hai mak. Duduk pura ke janggut, menau cukup panjang janggut. Ku ke le pak kecil, bek karuli. Nyompat kanan. Kabere. Ha. Nyo doa bak draw ni dari phone sampai habis. Okey. Kabere. Kasiah. Duduk bawa tenyan tungku tinggal gitu kira. Hai. Phone kiban katanya. Kapalo kamera mahlom pak kecil lom. Hai. Puhana najak sama dia. Gua le pak kecil yang phone tinggal astagfirullah. Okey, gua pole tungkunya dia dengar mak. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim. Habis gua pole mandum. Kaku baca doa tu.
Bak watai ku baca doa, cini kalian ku baca doa. A'udzubillah pun dah kai bere. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah belika karuba mati kemanduam ya dia udah pakai doa mati mandum kan baik karu hantam pernah baca di buku imam wa sallallahu ala sayidina Muhammadin taktum ajma'in al-fatihah habis sallallahu ala Muhammad kabih baca selawat mandum kakeh bedah tunggu ya Allah bak watengan kakeh bak waten ya Allah leh pajuh makanan waten sah kali pajuh makanan bak watengan tunggu itanya lah ni muda tikre ha tunggu ubena kali lonjak bak tadiah hantom pernah dong dengar doa ni mati mandum hantam pernah watai sah lonjak bak tadiah ke baca li tungkui mumbek kakaruli. Putra doa ke baca. Hai, bek ka pegah bapak kecil maleke gepoh lepak kecil untuk putra doa ka dengar begon. Yang muda-muda beleka karu kuah boh labu katro dikegadah. Rupanya kuah boh labu berdoa. Man mate mandun, oh bek ka gebuak. Yang tuha begat ne pajo engkau gumulo hu angarup mati ni manduam pala rupanya doa dua krek dekat hikmah boh labu ngengkau nguluh mati mendum nyan doa yang model lagi nyan han akan diterima oleh Allah. Maka tanya yang berdoa berjelas-jelas berdoa. Ha, bek panjang-panjang tapi tak boleh pepeh peluk dekat. Nya doa dan doa tet-tet jenis kalian. Doa ni cicam cetet kan tak baca kadang. Nyan siroro kada huriun. Ha, maka berdoa bek mungong hai mak yang berdoa. Yang inti lunuk pegah maka kita nyo tungku bek panjang bek panjang angan-angan. Tapi cita-cita boleh. Kalau kita panjang angan-angan, nyo gadah pahala ibadah kita nyo. Pakan, gara-gara kita nyo tungku panjang angan-angan, roh tapoh go. Gara-gara kita nyo uronyo panjang angan-angan tungku, roh kita nyo uronyo deng bak jalan. Uronyan kejadian tungku yang bertua. Pat, broken atanyan kejadian nan tepat mak ibanda Aceh. Uronyo kejadian broken nan tepat Medan lepai uronyo tapi katruk Aceh uronyo nan kalan uronyan kan putra retak SMP tunggu kejadian begal tunggu nan depu kah nan depu itu bit retak anak-anak darah tunggu ida tunggu pakan hana tabi ilmu agama pakan ya hana tabi ilmu agama maka anak sampai lagi nyan tapi nyo ya go tunggu insyaallah anaknya tunggu akan god. Tunggu-tunggu sekalian yang dirahmati Allah. Maka kita nyobek panjang angan-angan. Yang keempat. Gadah pahala ibadah kita dengan kita sedikit hanya rasa malai. Hana malai ni. Uronyo cinikalan urinang tunggu. Tapi urinang ni luar biasa. Daerah gop cinikalan. Daerah gop macam ni jak cinikalan urinang. Tanyo. Apabila rumah bak bineh jalan lagi yang pahai gerombro. Nyan gerombro hampa babineh jalan. Oh tungku gepedi. Anak dara rombro babineh jalan. Jilbab hana pakai. Nyan sikrek ne pedi. Draw ne singa akan duduk dalam neraka 70 ribu tahun. Ne dua. Sikrek ne pedi yang bukan pada mahramnya 70 ribu tahun akan taduk dalam neraka Allah. Apalagi uronyo tinakalan urinang hana malele tunggu. Apalagi takalan brokan gubernur lenek-nek getanyo. Cara pakai jilbab gubernur cukup lagak-lagak gubernur cara pakai jilbab. Watai takalan anak-anak darah bak bineh jalan tunggu cukup muslihat watai ja. Kiban pakai jilbab urang awai. Yang ban takalan penuh anak darah cara ya cara pakai jilbab urang awai. Ya gu pakai jilbab nyo tutup.
Tapi huronyo tungku katuk ke ba uno bana darah huronyo pakai jilbab. Yang bai pakai jilbab soyuyo culok ngan taku kuno. Culok ngan taku. Jadi yang mengajar barmoi kula sama. Bebe raya tong jakut raku. Bebe raya tungku nyambe hoyo lah mun wai. Hoyo lah. Nyan kakak pedi aurat ayah negara. Tu katanya nyan. Kah termasuk pak mata Allah telanjang ke telanjang ke nyan puduk pada PHP lomoronyo hana pakai jilbab nyan kacau pala jariah tengok watai mate ke tengok watai mate ke nyan ile pala jariah yang kau pakai ikah yang hana kau pakai jilbabnya tajak tak ibadah oronyo tengkuah tanya kalam kubur tajak ibadah dicatat maksud oleh Allah pakon 50 juta anu mata ikalan foto bertanya yang terpampang bak media oronyo maka oronyo hai anak muda hai anak dara yang ka foto yang ka pudu yang anak kau pakai jilbab yang foto yang ka pudu bape yang ka pakai anak kau pakai jilbab hapo pudu foto-foto miong tu nak dengar makanya tanya leko wajib pegah bak rumah tanya suami wajib pegah bak rumah tu sehingga getanyang oleh Allah wahai lako nyan perumuh yang kalau ku titip pak kata nak jaga puhana nak peturilung puhana roh tak pegah ba Allah ya Allah hana lung jaga ya Allah gecok tanya gemat pak janggol ya Allah taala langsung gedih lam neraka tu hati-hati maka getanya tungku perumuh getanya hai tim jak berat hana ju tak pubut kedra tu jak jo bak tungku bila getanya sanggup tak pubut kedra tu hana payah ya jo badengku pubut gero hoi promo dik penoleh ci baca dik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim kabere singah pernolong carang dik singah abang cara petapuno cara musuci nyan apabila getanyo carang tu nyo apabila hana jut ya jo batungku wate saah kata jo batungku getanyo kaglah tu dengan Allah Ta'ala. Maka hati-hati getanya dengan Allah Ta'ala. Maka mak yang mertua, abi yang berbahagia. Nyok wajib terjaga getanya. Guna rasa malai getanya. Baik hana rasa malai. Nyok apabila gadah rasa malai. Nyok getanya. Terhilangnya pahala ibadah yang getanya kubut. Yang kah. Guna balik tak khawri mulut. Baro balik oronyan balik tajak umrah. Oronyan balik tak haji. Nyan gadah pahala getanya. Dengan gara-gara hana malai. Yang kelima. Gadah lam pahala ibadah getanyo dengan gara-gara getanyo tamu kutub silaturahmi hai mak yang mertua. Alhamdulillah bak malamnya hai mak pernah takun bak ada ditanyo ada pernah takun bak adun nyo matekah ikah hana kujak bakah nyo mateke ikah hana kujak bakah ku dijak mati mendua. Apalagi uronyo urang-urang awal cini kalan mak lantaran kagolami TV HP hana HP tajak rata rumah tanya pagi cik jak ba rumah tungku imum ne pemaah do salon get uronyo cukup gampang kah urinang cili kalan uronyo urorayah na jak le kana HP saboh cok HP saboh cini kalan uronyo ba HP segalam betulih minal aidin wal faidin getare pantun saboh kiban pantun bungong mawang kemang cat urong support uro kumong bungong pi. Nyono mu panjang singa hai kak mulah dua tu tade plia. Gutuleh rayu minal aidin wal faidin. Gekirim tit ton. Gebuka HP leka mah. Bungong mawang kumong cok uro. Support uro singa. Pakan yu ade pi de cok uro raya je. Wah nabut ih. Ikoknya pi hana getun talu. Getare lom ikoknya. Bukan le sayang pucuk pisang kelap. Mekilat-kilat itet liuro. Nyono mu panjang hai tingah kak munah dua tak ada go. Getuleh lam minal aidin wal faidin tra kirim. Ui pakak ada go raya ko hana budi. Pakan hana li jak pakan ka dengan HP. Man salah tungku dengan HP. Han salah. Ada lebih ga tajak ke dia urumo dengan tajak urumo getanyo kan bagah ipuma. Bagah ipuma nyong HP hana ma. Gambang. Maka kita nyo hai mak yang mertua baik lalu tak kita nyo tunggu tak cok atau bak medianya. Kita nyo lagi ka kebiasaan yang kali kagu purno le gure nya lagi nyan kubut. Nyamban.
Yang terakhir han galah pahala ibadah getanyo tungku durhaka kepada kedua orang tua. Mak yang manteng nama orangnya. Tanyo yang manteng nama orangnya anak muda sayang ke mak. Nah sayang ke mak ikah. Nah tanyo mak na sayang ke mak di rumah. Nah sayang ni. Kok berat sayang tu. Si kurung bulan hai mak ke meme getanyo. Dalam kandungan. Tapi dikala getanyo wate katuha mak tu. Tanyo anak muda kebiasaan. Cok motor saboh. Jak kedai bak sate yang paleh. Tanyo yang muda-muda. Du inan pajuh sate sama-sama. Imak i rumah tungku. Igo gahanale pernah gekun. Bak wate malam nyan gedang bak abah pintu anu. Igo hanale. Igo hanale giyubuh igo bak tanyo. Anu. Igo hanale nu. Hai ma, hana peng lu. Hai, peng sewa juta tak pajuh ngenggop na. Tapi ego mak tak boleh. Hang dia pegah abang katanya. Oh, hurau mak megang kini kalan tungku. Sedih tak mak katanya tungku. Geduk pak balai. Gepleh Honda gop pandiwa pak rumah tungku. Rap iwa tungku. Bangga kalan kan anu gop ITG tungku cukup jai ITG. Tapi anu tungku banka sukses tinggal ideh Himalaya. Tinggal ideh di Jakarta, tinggal anak ideh di Medan. Gebedah mak tanya tungku dengan penghana tungku. Gejak bak tanya gede. Geek motor tungku gelakai idin bak motor aler tu. Assalamualaikum bapa aler tu. Long mohon bak drone. Uronyo long hana peng. Lepe long tian. Oh kutablang tian. Anak long kai mekat inai kutablang. Watek truk kenan putra tak kun bak mak tu. Truk kenan gebi salam le mak. Assalamualaikum nu. Kutupukah ni uronyo kakaya kan. Kakaya kan. Tapi di anu peng muduartoh ribe anu tingah kuat belum ke si mak megang singa. Ni pajuh le ada ke rumah. Putra ikun. Telat nejah ikun le anu. Na palih anu lagi. Hai, na palih. Cukup berat palih. Mai dari kampung kubu. Berangkat ke deha ke deh. Oh, Bandar Aceh contoh tabo. Watega motor truk nan telat ngejak ke pegah nyan anu tungku. Hai, si kurung bulan tungku lam perut. Geeh kena kan, geeh kedeh kan. Maka ke mak tanyo tak kala nuronyo nu muda. Nyo mak kita nyo hanale go na depu kabla, bo tao. Watai wa rumah kalan mak hanai go, mak tin kalan hing tiga. Nyan blo bo tao. Baik ke karah kau jangan kablo gapo kau kena poh ge. Nyokan blok ke karah dua krek. Jok ke karah gekap memang ITB darah. Poh mati. Pakon perlen mati mak. Tapi tanyo takalan pak wajah mak hanale go. Blo bo tao, blo ruti go. Nyan puo ke mak tapak bo so be puo. Nyomak yang naik go me pasal tiap paleh tiga go duduk mak dia. Pajuh mak pajuh. Nya kan ibu rumah model lain. Kala nak teh mak mana nala pajuh. Nala ke pajuh. Nyala ko nyo model perumah ke kri duit pada baik atung ke perumah. Nak dengar. Nak dengar. Nyala ko ke bi baik tuntung perumahnya. Perumah kri ke pu tu model perumah model gayanya. Musapu hanjut asal tanya belum ke si peh la kepeng bak perumah le. Nya agam tinggi ke nya. Tanya uragam wate tak kerja benapeng sertoh ribe jo bak promo sertoh ribe. Nyan, musuh merempok pen sejuta jo bak promo sertoh ribe. Pakon wate tawo singa kan ake. Nyan ibi le promo tu. Contoh mana? Dek, abang hanapeng ronyo hawa nak abang rokok ista. Jo. Pakon na tajo ikai promo. Una 4 lagi jo. Jo 4. Nyo hana tajo tabi dia urina. Tabi. Ha. Maka payah jo tanya perumoh. Nyo ku beladro lu rinong royo. Ya lako-lako ro hantom pernah jo peng malam nyo tu wo jo perumoh. Menempak pen 10 ribe jo 10 ribe ke perumoh. 10 huro tu kana pen 10 ribe. Hawati kopi kai jo le perumoh. Hambar. Maka kita nyo adul-adulun untuk wo rumah lakai maaf bak mak. Yang nak kesalahan ngemak lakai maaf. Apabila kita nyo hana talakai maaf, ingat adun.
bila getanyo anak darah uronyo mantang bengih ngan mak wate mati singa terkunci lidah. Wate mati singa terkunci lidah. 3 perkara tunggu penyebab getanyo terkunci lidah. Yang pertama, tanyo uronyo mantang mu bengih-bengih masabah kampung tunggu. Sabah kampung mati tamu bengih-bengih. Nyo rumah belah no, rumah belah di hanagot. Ingat, nyan wate mati singa terkunci lidah. Yang kedua, terkunci lidah te gara-gara getanyo tunggu durhaka te kepada gure. Yang kedua, terkunci lidah gara-gara getanyo durhaka kepada ngan mak. Hai tungku, musuh mak long hanale ayah long ki bancara jak ba kuburan, jak ba kubu lakai mak ki bancara wate talakai mak nak bagah ke pemaah oleh Allah Taala, nak bagah ke pemaah le mak getanyo ka gua ba Allah malam Jumaat. Hai mak yang metuah urin syik tanyo gua lam sabah riwayat urin syik getanyo malam Jumaat gua. Hai mak gedang ba abah pintu rumah gehoi getanyo Tribega gehoi. Tribega gehoi getanyo putra gelake le ucip getanyo Tribega gehoi. Yang pertama gelake le mak iaitu adalah qiraah anu long uronyo anu yang kata kubah long lam pare anu long uronyo anu yang kakubah long laluhop. Kamu doa kulung anu kiraah bacut kabi kiraah bacut anu tanyo bawa tanyan tamu tajuk Al-Quran yang najud baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sabah huruf yang getanyo baca mak pepluh pahala kadile kedih kurin syik getanyo 2 huruf 80 kubu gemak getanyo akan penguh kedih. Penguh kubu getanyo dengan penyebab getanyo tak baca Al-Quran. Hai tungku, long hanajul long baca surat Yasin tungku. Ne baca surat Qul huwallahu ahad hege. So mantang yang tim baca surat Al-Ikhlas. Siga ne baca bagaikan ro ne kalih ne pertama kalih ne kun Al-Quran 10 ju. Dua ga dro ne baca kalih dro ne pertama Al-Quran 20 ju. Lega ne baca Qul huwallahu ahad bagaikan dro ne kalih ni kirim siga tamatan Al-Quran kedih wa alam barzah Quraisy dro ne. Hai mak, urang syik tanyo di kala bak watenyan hana tamu doa lagi tanyo. Hana tak kirim kiraah ke mak. Urang syik getanyo getubit bak wate ka getubit gejak tungku rata jalan. Bak wate kana truk bak wineh jalan ibarat lagi tacok bru sabah hai sabah regam hai mak tati kenan lam nalim pakan doa mukmin muslimin kena doa wate baca imnatah bismillahirrahmanirrahim Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Nyamban tungku berupah-rupah mak tanyo sayang tu cukup berat sayang tu. Yang kedua mak getanyo malam Jumaat gelake doa bak getanyo anu long uronyo anu lagi karam ilaut anu tak kirim pelampung kulung anu tak kirim pelampung kulung anu tak kirim sikret apapun anu kulun putra apapun yang putra pelampung yang doa daripada anu ibaca li semayang li anu Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, Nabi ya Allah kemaklum sebuah kebun daripada kebun syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, ben Nabi kepada orang syiklun sebuah lubang daripada lubang neraka. Luhnyan irahup jaro bak muka. Imus lawud sallallahu ala Muhammad ibda mak tanyo akan senang tungku yang mutuah di alam barzakh.